twongeye kubasuhuza abakurikiye ibirindiro Exesto TV, tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha ku bantu bose. Uyu munsi rero ni tariki 21 z'ukwa gatatu 2025, twari tumaze iminsi tutabonana byatewe no guheranwa n'akazi cyangwa se n'amakarito n'ituntu kuturimo umuntu aba arimo tukamuherana. Ariko mbere ya byose ndabaza kugira ngo mbisegureho kuko tumaze iminsi tutagira ibiganiro tubagezaho cyangwa amakuru muri rusange. Ahangaha rero nkaba narinje kubashimira abantu mwese mwagiye mudufasha mu rwego rwo gukora like, subscribe, mugakora share kugira ngo kanali yacu ibashe kuba igejeje aya magingo, ibashe kuba yakora live. Uyu munsi nibwo dushobora gutangira gukora live kubera ko kanali yacu yakuze, baba subscribe 50 yamaze kubageraho. Twakoze na live tubona biraza gukunda, nkaba nagira ngo rero ngo twihe amashyi. Nkaba nongera kubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubera akazi kenshi mwadufashije gukora. Ahangaha rero amakuru yacu turayahera i Burundi, tuze kujya muri Israel, nyuma turaza kujya muri Amerika, tujye mu Burusiya, ubundi twusirize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero i Burundi umuvugabutumwa, hari umuvugabutumwa watanze ikiganiro avuga kabisa ukuri kweruye ku bintu biba mu karere se cyangwa se ku bayobozi bari mu karere bayoboye akarere k'ibiyaga bigari, agerageza kuvugisha ukuri kose kwera kw'Imana, abwira uburyo abantu bagomba kubaho, avuga ukuntu abantu bagomba kubaho ariko abinyujije mu ijambo ry'Imana. Rero abantu mwese mwagiye mukurikira iyi video, sigeye no witambukije n'ahandi nagiye mbona itambuka, mwese mugire commentaire mushyiraho bitewe nuko buri wese abyumva, kuko ni ibitekerezo tuba duhana se cyane n'amakuru tuba duhana. Uyu mutama rero yitwa Isidore, ngo yitwa Isidore, ngo ni Isidore na Hayaga Isidore. Ubwo akaba yagerageje kuvuga ariko we yabwiraga ngo no bita James Kabarebe, wari ushinzwe ubutwererane n'umujyanama muri leta y'u Rwanda. Ahangaha rero uyu mupapa yumvikanye nyine avuga ukuntu yabeshyeye ngo umukuru w'u Burundi, ngavuga ngo ibintu ngo bitari byo, agenda avuga ko yabwiye ubwoko bumwe kugira ngo buterane bubashe kurangiza ubundi, ariko yumvikanye amubeshyuza nyine muri aya magambo muri buze kwiyumvira namwe hano. Umugabo w'umukukuruke aje imbere y'inama nshingamateka y'igihugu cy'iwabo, abeshera umuvyeyi wacu, avuga ngo umuvyeyi wacu ngo yahamagaye abatutsi b'ikongo abahutu, siko yavuze, ngo arabigisha ngo nimugende mwiyegeranye ngo zobaramwikira abasoda ngo babafashe kwica abatutsi biwaye. Ibyo bintu mwarabyumvise? Ndiyumvira navuga uyu muntu kubera iki umuntu ashobora kugwa ari hahamuka mu gihugu kivaho giteye imbere gifite n'ubuvuzi bukaze, ntibamufate ngo bamuvurire ku migozi y'igitanda, abantu bakarika umuntu bikagenda gutyo. Jewe mu 2004 niho naba musitanteri w'ikambi y'impunzi z'abanyekongo, kandi 90 n'ibice 5%. Iyo kambi yarimwe abo bantu yita ko abatutsi b'ikongo, n'uno munsi baracyabahana.
bahamaze imyaka 10 barahavyarira, bahubatse amazu abandi barayagura, dushingirana abageni, tumarirana imanza, turi ku mashirahamwe. Uri kurambwira umuntu yorengana bari ngaha akaja kuba hariya? Nabonye abantu bavuga ibihugu byabo neza, kandi iyo neza bavuga uyiravye atayigaragarayo, ariko bahindukira bahakubuza kuvuga ineza y'iwanyu, wanayivuga bahagutazira amazina y'ibindi bintu kugira ngo barabe ko wocika intege ubihebe. Noneho ikinyoma cigarura urubuga cyonyene, timuhebe. Ukuri n'ikinyoma bizokwama bihanganye, ariko amakuru twarayamenye. Intsinzi izohabwa, ibendera y'intsinzi izomanikwa n'ukuri. Ahangaha rero nkagira ngo mbabaze banyarwandakazi cyangwa se bantu mwese mukurikiye Ibirindiro Exercito TV, uyu muntu aho yabeshye ni hehe? Niba umuntu ajya akavuga ngo umukuru w'igihugu fulani ngo yafashe ngo ubwoko bumwe, arabubwira ngo mugende mwikusanyiriza ahantu hamwe mujye kurimbura ubundi bwoko, kandi icyo kintu kitarageze kibaho, murumva ibyo bintu birimo byerekeza hehe? Wa mugani urumva atari tansi iyo ngiyo? Ariko ngira ngo abanyarwanda ni abantu bakuru, nabo barakurikira, barabizi, bazi ikirimo kiba n'ukuntu ibintu bimeze. Ubundi umva nta mpamvu yo kuba umuntu yajyaho ngo abeshye abantu, ababwire amateka atariyo. Swat ahangaha reka tube tuharetse gatoya, ubutumwa umuntu agira ngo atange nabunyujijeho, ariko twigire hano hepfo. Ahangaha turajya muri Isiraheli, aho bita abahutisi bateye bombe balistike muri Isiraheli, bikarangira abanyamerika nabo bagiye kurasa muri Yemen. Hariya rero muri Isiraheli, bari abagabo bo muri Isiraheli nabo mu mateka twiga ko ngo babayeho ubuhunzi, bakaza gusezera mu gihugu cyabo cy'Ikanani. Urumva ko hari ariho bari nyine ari Kanani, babayeho mu buhake, mu bucakara, mu bintu bidafite 12, babayeho bari mu maboko yo bita Farawo, niko Bibiliya ibivuga. Ariko ngiye mbona atari ko bimeze, kubera ko ntabwo twumva ko ubwoko bw'Imana bushobora gufata Abanyepalestina, kandi ugiye kugaragara neza ukaraba mu mateka, Abanyapalestina nibo bacumbikiye Abayisiraheli mu gihe bari bari impunzi. Noneho bamaze kuba benshi batangira kwigenga, ari byo ibingibi birimo biba muri Kongo. Urumva Kongo yacumbikiye Abanyamurenge mu gihe bari bavuye mu Rwanda muri za 50 na kangahe 59 bahunze, ngo ntabwo bakeneye gutegekwa n'abaja babo. Abandi bahunga muri za 73 bavuga ngo ntabwo bategeye gutegekwa, ngo ntabwo bakeneye gutegekwa n'abaja babo. Bageze muri Kongo bahabwa ubwenegihugu, igihugu kirabizeye, ariko reba nibo bahindukije kano, barimo bararasa abantu babacumbikiye. Ngenda gira ngo mbabaze, ibyo bintu mwishoyemo wowe murabona muzabishobora? Kongo uko ingana kuko murabona muzayishobora kweli? Niba yarabizeye ikabaho ngaho Murenge, ikavuga iti mu bangaha, bakagira bakabemerera ko mushobora kuba abanyagihugu ba Kongo, bamwe mukagira nationalite. Sinibaza ukuntu muhindukiza kano mugashaka kurasa abantu babacumbikiye. Nibyo rero baba muri Isiraheli, kubera ko Amerika ifite inyungu kuri iriya Isiraheli, kuko ariyo yitije ingufu kugira ngo ubu ngubu yitwa Isiraheli, bari impunzi bakirwanaho, ikoreshwa mu guteza umutekano mukeya mu bihugu by'Abarabu hariya. Bivuga ngo urashe Isiraheli urashe Amerika, kubera ko bariya n'abantu nyine bashyizwe hariya nk'abacakara babo, nk'abaja babo muri iyo system. Ko nibo bantu nyine kera ngo bari impunzi,
baza kugezwa aho bagejejwe ubu ngubu. Ubwo rero nabyo turabikomoza nko ku gihugu cy'u Rwanda, nibyo kirimo kubishaka kugereranya ngo ni Israel. Israel iri muri izo system yabayeho cyangwa iriho. Ni Israel, ni ukuvuga ngo ni igihugu gishobora kuba cyakora amagafe cyese kigatera ikindi ntihagire umuntu uvuga, ugasanga kisha abantu ntihagire umuntu uvuga. Reba nk'iri gukorwa muri Gaza, kandi tuzi ko ngo muri Bibiliya ngo Israel ngo ni ubwoko bw'Imana. Rero nkasanga n'izi Bibiliya nazo hari abantu baba bifitiyemo inyungu zabo ari ukuza kuducurika, kuko umuntu arakubwira ngo ni ubwoko ngo bw'Imana, ngo ntibuvumika, ngo ni Israel, ariko barangiza bakajya gutera ibindi bihugu ntacyo bibatwaye, ariko ngo kubera inyungu z'abantu babafashije kugira ngo babashe kwigira, babone nabo ubwigenge ku butaka bw'abandi bari baratijijwe nk'impunzi zaje zihunga. Aha rero nawe ugasanga sefo. Ubwo rero izo ndege ngo Amerika yahagurukije igiye kurasa muri Yemen, igiye kurasa abo bita Abahuti, nabo barwana ku gihugu cyabo, badashaka igihugu cyabo gikomeza kujya mu maboko y'abantu batameze neza. Mbibutse ko muri Yemen hari agace abarwanya Abahuti bafashe, hari n'agace kandi leta ikontorora. Ubwo rero bava muri ako gace bagiye nabo gukora nyine nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo niba Amerika ifinansa Israel kugira ngo ijye gukora bino bintu, Uburusiya na Iran nabo bafinansa Abahutizi n'umugwi wise Hezbollah, umwe wita ngo ni ibyihebe. Ni ukuvuga ngo bariya bagabo nabo bafinanswa n'Abarusiya n'abantu bo muri Iran. Ubwo urumva n'impaga. Niba Amerika ifinansa Israel kugira ngo ijye guteza umutekano mukeya muri bihugu by'Abarabu, Uburusiya nabwo bufinansa aba bantu bo muri Yemen bafite agace gato yabafashe ku gihugu kugira ngo bajye guhungabanya umutekano mukeya mu nyanja. Niba uzumva bafashe amato ya Amerika ajyanye ibiribwa hirya no hino, niba uzumva bashimusa abantu bakomeye kugira ngo bake amafaranga, ni aba bantu bita Abahuti bo muri Yemen. Ubwo rero indege zaje kugaragara zihaguruka zigenda zimeze uko. Ngaya nguko izo ni Sukhoi rero z'Abanyamerika zahagurukaga zigiye muri Yemen gutabara, ko Abahutizi ngo bari bateye bombe balistike muri Israel mu ijoro ryakeye. None rero tukareba tukibaza tukavuga duti izi ntambara zigenda ziterwa n'ibi bihugu karundura kubera inyungu zabyo tuzabyikura gute? Akariyo mpamvu dushimira igihugu cya Burkina Faso. Ibi bintu urabona ko gishobora kuba cyarabyitaruye kabisa kugira ngo uzabe watera Burkina Faso. Ubu ngubu ni ibintu bigoye. Niyo nkibaza ko abayobozi bacu twe muri ibi bihugu by'inahangaha harabura iki ngo twigaranzure bano bagabo, nabo bajye baza kugura nk'abandi bose. Wari byo bimwe bavuga ngo umuntu yishinga, hari abantu bishima ari uko ngo umuntu hatswe mu bye, umuntu akaguhaka kubera ufite igihugu, ufite ubutaka, ufite ibintu byose, ukemera guhakwa, ugakandamiza Abanyafurika bagenzi bawe kuko ngo umuzungu ngo nk'ibyo byose nyine. Kutiyizera, kutiyumvamo ko wiyizeye ngo uvuge uti nanjye nkeneye ibi ngibi. Akaba ariyo mpamvu nshimira perezida wa Kongo nawe buriya akantu yakoze ni sawa, kuko yararebye aravuga ati nimpamagara Abarusiya kandi zigabo zirimo zintera ari iza Amerika, ndaba nkoze icyo bita contradiction ishoboka, intambara ishobora kuzarangiza igihe kirekire. Ati byiza nuko najya kureba boss wabo bagabo bantera kugira ngo tuganire, noneho ikibazo tubashe kugifundika. Ariko aha ngaha nabyo ntabwo nabihagarara, kubera ko niba uhamagaye boss w'umuntu, yari boss w'umuntu ari we wari waramutumye kwiba, arafu warangiza ukavuga ngo boss nahindukira ati namufata mufunge. Keretse iyo ntuze iryo shami rya CPI rizazigoma, niba rifite apirizo giseke takari wo bifungira. Ngiye simpamya ko umuntu uzagera he cyangwa muri Rwanda namaze abafunze nk'abandi bose.
ntabwo ibyo ngibyo nshobora kubishyiraho akadomo, kubera ko abanyamerika barabizi neza n'abanyaburayi ko bakandamije abantu imyaka 30 principalement nk'abantu bahunze kuva muri za 1994. Bazi neza ko ibi bintu bimara kugenda neza ikirego cyabo nabo kizaza nyuma, kandi ko bazabashinja ko aribo babiciye abantu. Ubwo rero simbona ukuntu izi manza bashobora kuzatuma abo bantu banavuga. Bishobora kuba bizaba bikomeye cyane. Ahangaha rero turajya kwa Vladimir Putin mu Burusiya. Vladimir Putin yatoye ingingo ivuga ko abanya-Ukraine badafite ibyangombwa kugeza tariki 9 z'ukwa 10 2025 bagomba kuba bashatse ibyangombwa, cyangwa se bakareba ubundi buryo babagenza. Harongera hatorwa irindi tegeko rivuga ko abantu baba mu Burusiya ari abanyamahanga kugeza tariki 10 z'ukwa 5, tariki 10 z'ukwa 6 bagomba kuba bazanye impapuro zibemerera ko nta gakoko gatera virusi ya sida barwaye. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Putin we igihe yarasaga muri Ukraine, aho yafataga akasangamo abaturage yarabatwaraga akajya kubatuza mu Burusiya. Niba yajyaga kubatuza mu Burusiya rero, bishatse kuvuga ngo ashobora kuba yararebye akabona harimo abaturage batamwemera, akaba ashaka gukoresha iyi systeme yo kuvuga ko abantu badafite ibyangombwa kugeza tariki 9 z'ukwa 10 bagomba kubafasha ibyangombwa. Bazanga gufata ibyangombwa ni abantu bazaba batamukeneye. Aha naho rero muri aba bantu bavuga ko badakeneye bazaba bafite ubu bwandu, naho investigation y'aha hantu urebye neza usanga kubera ko biri mu bintu abanyamerika bakoresha cyangwa abanyaburayi bakoresha iyo bashaka kugira ngo bakandamize igihugu. Ni ibirwara bazana muri Afurika, noneho bamara kubizana muri Afurika bagakora iyo miryango yabo ngo izi gukora imiti ivura iyo ndwara. Ariko muri makera mu kuvura iyo ndwara bababwira ko imiti bayizaniye ubuntu, ariko hirya bakavuga bati twebwe dukeneye gukora iki n'iki mu gihugu, amabuye y'agaciro se peteroli turayikeneye, ariko iyi miti nayo tuzatuyizanira ubuntu. Kuko baba baramaze kumenya ko bayibibye ahantu henshi, nta bundi buryo bushoboka kugira ngo abantu babeho batayinyweye. Ugasanga rero mutanga ingurane mutabizi, ariko ku mpapuro byitwa ko igihugu furara aricyo kiri kubafasha. Ni muri izi sanse rero Putin nawe yavuze ati aho kugira ngo aba bantu nabo baguma ahangaha bagombe basohoye, wenda afite uburyo azabavura, wenda niba nawe afite imiti ishobora kuvura bino bintu, ariko ni muri izo sanse ngiye mbibona. Aha rero naho turarangiza aho bita Warikare dushobora kuza kuhatindaho gatoya kubera ko harimo ibintu bikomeye cyane. Nkareba nkibaza nkavuga nti abana b'u Rwanda babaye gute koko? Babaye gute ku buryo umuntu akohereza ahantu abantu bakagenda bagapfa bagashira neza, hakabura no kubara inkuru, hakabura n'umuntu n'umwe uvuga ati nyaboneka ni mutabara abana bararangiye. Ahubwo abantu bakaguma bavuga ngo yego ngo yego nk'ibiki. Banyarwandakazi n'urungano mwakwize kuvuga. Iyo ubona mugiye ahantu hagasigara abantu 10, 20, 30, wahanafatwa umuntu akavuga ngo ntabwo akuzi. Akavuga ngo iyo ni inyeshyamba wavuye mu Rwanda uri dekiriniye, baragufashe uvuze ibigwi byawe, uvuze ahantu uturuka, uvuze papa, uvuze ahantu uvuka, ariko wabaza wakohereje ati uwo muntu ntabwo muzi. Ubwo ntabwo mubona ko turi mu mugozi kabisa tukiboshye. Ubu murabona hari ahantu umukoroni yagiye. Iyo ubona ujya ku rugamba ubwirwa ngo ugiye gucunga umutekano, ngo ni ingamba z'umutekano ngo zafashwe gucungira umutekano mu gihugu cy'abandi, wamara gufatwa wa muntu wakojeje avuga ko ugiye gucunga umutekano agahita avuga ko uwo muntu atamuzi, ari umuntu w'inyeshyamba. Ese ubwo ubona ko niba unamutse unapfuye umuryango wawe cyangwa umwana wawe usize, we azasigara yitwa iki? Ubwo nawe namara gukura bazamujyana uko nawe bamwica uko nguko.
kandi aho ngaho mujya muri Kongo za Walikale ntimwibagirwe, iyo ni inzira ndende, ni inzira impunzi zanyuzemo muri 1996 zihunga. Nuvuga ngo aho hantu hose mwagiye mumanuka n'impunzi zagiye ziba, nuvuga ngo niba ufite muyomba wawe waguyeyo nawe ukabuguyeyo, ubu ni mu rwego rwo kugira ngo imiryango irangire mutabizi. Ubu ntabwo mbona ko ari kugira ngo imiryango igende irangira bikozwe na ba mpatsibihugu kubera inyungu baba bafite ku bantu n'abayobozi bacu. Uvuga ngo ufite mama wawe yaguyeyo, tuvuge ni nk'urugero, nawe ufashe imbunda ngo uragiye, iyo ugiye bakurasiyeyo urapfuye. Ubu uvuga ngo n'umwana wawe nawe namara gukura azajya gukurikiza izo ngamba z'umutekano zashyizweho kugira ngo abantu bakomeze babeho, abandi bajya mu butaka. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba igikoresho kugira ngo abandi bashyire inote ku mufuka, wowe umuryango wawe ni ukuvuga ngo ukaragira ubaye intwari wose. Ubwo sinzi rero uko abanyarwanda murezo, ariko ibyo byose nta kananiramana mwari mukwiye kugira ngo murebe ibijya mbere. Ibyo bintu bijya nyuma ugasanga uragiye, ejo undi mwana wawe nagiye imyaka 18 azabwirwa ati igisirikare ni cyiza, nawe ajyeyo agusangaho. Ngo ntabwo mubona ko ari ibintu bigenda, ari amateka agenda yisubiramo. Iyo yari inama nabagiraga, ntabwo ari ukubayobya, ariko ni inama nabagiraga. Ahangaha rero nk'uko mubibona nyine, banyarwandakazi, reba nk'ahantu habereye bino bintu. Niba izi mbunda bazirunze uku nguku bakazirunda bigeze ahangaha, ubu bene zo bari hehe? Bene izi mbunda bari hehe ko batabereka? Aha naho bita Walikale, hariya ku Kinombe niho habereye ibi ngibi, igihe indege ya Sukhoi yari imanutse yarije. Niba ibi bintu byagenze uku nguku, ubu bene izi mbunda bari hehe? Cyangwa se ubwo mugiye kuvuga ngo ni za FARDC, ngo ni nzaba numva ngayo nguko rero. Aha rero nari ndangije ntaberetse, hari video yo muri Yemen ahantu za bombe zagiye kubombarda nyine. Naba nibeshye gatoya, muri Israel ahantu abo bita abahutisi ngo bateye amabombe. Iyi video nangiye kugenda ntayiberetse. Ni video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga itembera. Ngaya nguko. Iyo ni video yagaragaye ibyo ngo abahutisi bakoze. Ngayo ngibyo. Rero nkareba nkibaza nkavuga nti uyu muntu watanze aya makuru nawe ashobora kuba yibeshyeho gake, ashobora kuba ari muri Gaza byabereye ibi ngibi. Ariko iyo byose n'ahantu hamwe muri aho ngaho ngo ko bombe yiriwako. Nkareba nkibaza nkavuga nti abantu kabisa biyemeje kurimbura abandi kubera inyungu z'abantu ku giti cyabo, ngo kugira ngo umuntu ngo atabago ku butegetsi. Se ubutegetsi ni iki? Muzi ko nyuma y'ahangaha ejo hari ahandi imbere. Ubwo rero nkabagira ngo mbashimire, amakuru yanjye yarayo ngayo.
ariko mu kanya turaza kujya live, hari akantu ushaka ko tuza kuganiraho nibishoboka. Nkongera kwibutsa ko channel yacu yakuze, mukore subscribe, mukore like, mukore share kugira ngo tujye tubasha kubana. Akaba ari umuhungu wanyu Ibirindiro Exercise TV. Nakagaruka.